Assalamu alaykum, hurmatli Teskabardын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Керметонун жолунда коммунист жаңы конушуна сатыла турган 6 сотук жетилчесиндеги 5 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегине толук түшүндүрө берейин. Эгерде сиздер Западный тараптан келе жаткан болсоңуздар, Барсбек круговойунан бери түндүктү көздөп жүрөсүздөр. Объездная жол менен Мегаполис гипермаркетин билесиздер, жаңыдан эле түшкөн. Андан өтсөңүздөр, мына Кермето заправкасын көрдүңүздөр. Анын жанындагы капталдагы ушул асфальт көчөдөн түз бара бересиздер. Жолдон дагы сиздерге тактап маалымат беребиз. Андан дальше бул жака кете турган болсоңуздар, бул Ош шаарынын түндүк тарабындагы Горгайынын чыгып каласыздар. Жүрүңүздөр эми, жеринен дагы сиздерге тартып бүт маалыматтарды берели. Урматтуу туугандар, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен түз асфальттан чыкпастан келе берсеңиздер, болжолдуу түрдө жолдун оң тарабында тетиги жердеги сиздерге көрүнүп турган мечит көрөсүздөр. Ошол мечитке жетпестен могу жолдун оң тарабындагы 76-дарекке келе бересиздер. Ушул үй сатка коюлду. Ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз, амансызбы? Алейкум ассалам. Үйдү сатка коюп турсуз. Энди планлар шунака болду. Азыр эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар көрсөтөлү. Албетте. Ички шарттарына, бөлмөлөрдү. Ana, бисмилла. Ойбой. Жериңиз канча сотук? 6 сотик полный 20га 30. 20га 30, 6 сотук. 6 сотик. Дээрлик мына бул үйүңүздүн, жериңиздин жарым эле курулуштар менен курчалыптыр, жарымдан көбү. Кудай кааласа. Жакшы. Бул туурасы узуну 30 метр боло турган болсо, узуну ушул 30 метрлик временкалар. Андан сырткары киргенде оң тарапта мына ушул толук курулушу бүткөрүлө элек 2 бөлмөлүү үйүңүз бар экен, э? 2 үй 6га 4 размери булар, 2 ана. Экөө окшош элеби? Окшош 6га 4 стандарт салынган да. Айнектерин өтө чоң коюпсуз, э? Айнекти специально ярык болсун деп Чоң коюп турсуз. чоң размерде калтырылган да. Кара шуакталган, кум шуакталган, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта азыр бир аз буюмдар бар экен. Бул жагын көрсөтө берейин. 2 бөлмө тең окшош экен. Жакшы. Чорный потолок болуптур, урматтуу туугандар. Кара шуакталган, кум шуакталган. Отделки чыгаган да. Ооба, сонун. Мына айнек терезелеринин орду дагы өтө чоң. Жарык болсун деп жакшы чоң айнектин ордун калтырыптыр. Жери 6 сотук, урматтуу туугандар, көрдүңүздөр. Эми жүрүңүздөр. Могу киргенде, дарбазадан киргенде сол тараптагы үйлөрдү көрсөтөлү, э? Бул жактагы кандай? Тапчан кылам дейсизби, сөрү? Жок, тапчан болбойт. Бет узун бүтүн башлы сплошной витражный айнек менен жабылып, узун коридор планлаштырылган. Берге 14 метрге 3 метр размер маша айван. 14гө 3,5 дейсизби? 3 метр, 3,20 метр. Өтө кенен болот экен. Анда бир катарынан тааныштыра берели бөлмөлөрдү. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болуп Бул калды? мейманкана. Конок бөлмөсү, зал, э? Конок зал. Жакшы, мынакей. ОСБ дейбизби, ДСП менен пол болуптур. ОСБ, специальный паркетный лак менен жабылган. Мындан караңыздар. Надежный кылынган хаммасы. Узун туурасы канча болуп калды? 580га 390. Али şu вакытта убуда 10 сантиметрден жокаттык да. Нары бери болуп. 6га 4 расчетто салынган. 6га 4. Моющий обойлор чапташылыптыр, э? Моющий обойлор, мына гүлдүү түстүү обойлор. Потолок болсо гипсокартондор менен атайын формага келтирилип кооздолгон. Мына люстраңыз сонунго өзү айланат экен, э? Өзү моторчугу бар. Башкача го, баскача. 3 положениеде янады. Нары бери өчүрүп жандырса аркылуу болот экен, э? Жакшы. Азыр биз өчүрүп алдык. Башкача софиттер дагы иштейби? Иштейт. Жакшы. Анда кийинки бөлмөлөргө башпагалы. Бул зал болду, конок бөлмөсү. Кийинки бөлмө. Кийинки бөлмөбүз кандай бөлмө? Спальнябы? Спальня, энди келин күйөөгө салынган үй, той кылып келин алынган бу үйдө. Келин күйөөгө салынган спальня ханасы бул. Бул эмеректер кетче керек, э? Булар алып кетебиз, булар. Бүт бардыгы. Келин күйөөдү мебели да. Оголумдук. Жакшы. Бул жакта дагы бир эшик көрүнөт го бул. Бу жер энди кичкене өзүбүзгө
dushuvi qilib kelin kuyovga solingan shariat qonunlari bilan obraz degan joy bo'lgan. Yaxshi. Yoshlar uchun dush bo'lmasa. Dush bo'lma, bemalol biror mushat qilib bola chaqasini yuvadimi, kirin yuvadimi shunga solingan xona. Yaxshi. O'ta yaxshi. Kafeldengan ariston bar, dush bölmelari, pardalari tartilgan yaxshi ekan. Demek bu o'sha dush bo'lmasi. Mo'ysha bo'ylar chaptashilgan. Safitler janib turadi, buni o'zingiz ko'rib turasizlar. Gipsokarton bilan atayin qo'zolgan. Aboylar patologning aboyi chaptashilganmi, qanday bo'lgan? Anaqa spetsialniy aboy yopishtirilib, ustidan svet berilganda rang berilgan. Patologiya o'zincha boshqacha ekan. Yaxshi. O'ta yaxshi. Bu o'sha yoshlarning bo'lmasi ekan. Andan chiqsak, bu tarafı vremenkalardan oshxona, nari-beri o'zingizlar yashagan bölmeler bo'lsa kerak, Shu hujra xonalarda, podsobniy xonalar deymiz endi biz. Kuxnya, oshxona, yengilgina. Mana aka, bu uzun turasi qancha bo'ldi bu? Bu kuxnyaga rashyot olingan 2,5 ga 3,5. 2,5 ga 3,5. Oshxona mebellerini bo'lchaqa o'rnatibsiz. Idish-oyoq juvuvchi atayin. Suv kirgizilgan yama qilib, septik qilinib, kanalizatsiya qilib suv o'sha yamaga tushadi. Sirtqa chiqib ketgan. Sirtga chiqib ketadi. Dushniki ham shu yoqqa chiqadi, sirtga chiqadi. Billa ikkovi. O'ta yaxshi. Planning negizinde ish olib borgan ekansiz. Bu tarafidagi kafeldan birda. Kafellab qo'yilgan o'sha haligi sanitarniy narsalar mo'ljallanib, stolning ustida toza tursin deb kafellab, spetsialniy usilniy kabellar bilan rozetkalar olib kelingan. Mikrovolnovka, duxovkalarga mo'ljallanib. Endi kuxnyada o'zingiz bilasiz, har qanday ko'p tok keta turgan xarajatlar ishlaydi. Albatta, rozetkalar qiziydi, u bo'ladi, bu bo'ladi, qiynaladi odamlar. Shunga zapasi bilan anaqa 3 kilovatli kabellar ulangan bunga. O'ta yaxshi. Bu bölmengiz qanday bölme? Bu endi o'sha kuxnyadan chiqib, chaypoy ichib bolalar bilan o'tiradigan stoloviyda endi hisobda. Tomoqdan tayinlansa bu yoqda mana tomoqlangani joy qilingan. Yaxshi. Negizgi planda bu yoqda o'sha hozir biz ko'rsatgan yerda tamoq qilib, bu yerga kelib, stol ustlarda o'rnatib, o'sha yerdan tamoqtana turgan yer ekan. Hozircha ham o'zingizlar yashayapsizlar. Hozircha временно vaqtincha biz yashab turibmiz-da. Yaxshi. Bu tarafdan bir tereza o'rnatilgan, bu yoqdan dag'i bir eshik bor o'sha yerda. Eshik qo'yilgan. Bu biz turgan yerga pechka qurilamiz deb turbalar chiqarib qo'yilgan. Vixit bor. Pechka qurilsa, tashqidan kirib chiqsa bo'ladi narigi xonaga. Tushunibdi. Qurgisi kelmasa ishlataveradi. Yaxshi, o'ta bir yaxshi planning negizinde jasalgan ekan. Bu yerda ko'chatlaringiz bor ekan, Bor. Endi hali men qo'lim tekkayu, buni ko'chatlar, daraxtlar ushlab qoldi. Endi zelin-pelin mayda-chuda ekkani, shu yaxshi niyat bilan odamlar eksa endi joy bor ekinga xohlagancha. O'ta yaxshi. Bu yoqda janag'inday tapchan joy bo'lsam, 3 o'choqxonalarni qo'ysa dag'im bo'ladi ekan, Bo'ladi, albatta. 15 metr uzunlikda, 15 dan oshiqroq uzunlikda zapas joy bor. Даже qator qilib, naves qilib uy solsa ham bo'ladi. Zapas yer bor. Yaxshi, mana guldordek qo'yibsiz. Bu yer janaga septik o'xshaydi. Shu yama bor edi, azma suv cho'kkani uchun cho'kib qolibdi, uni ko'mib tashlasa bo'ladi. Toza suv chiqadi dengiz. Toza suv chiqadi. Mana bir ko'rayinchi. O'zingiz bosib ko'ring. Mana hurmat tuganlar. Naqas. Napor kuchli ekan. Napor kuchli ekan. Toza suv shundan chiqadi hurmat tuganlar. Buni ol qanday darag'ingiz? Bu bodom deb olinib ko'chati ekilgan, bir yil meva bergan. Bodom o'zi 5 yil, 6 yilda meva beradi-da. Endi kuchga kiryapti, o'syapti, xudo xolasa. Yaxshi. Bu jag'ingiz qanday bilma bo'lib qoldi? Bu kladovka, endi hozircha kladovka deb ishlatyapmiz. Buni ham yaxshi. Razmeri shunaqa 2,5 ga 3,5 bo'lish kerak, Asli stяжка bo'lib turadi. Stяжка quyilgan, любой selda ishlatsa bo'ladi. Qolganday. Kichkina детский комната qilsa ham bo'ladi. Biz buni kotelni qilamiz deb qurganmiz-da. Yaxshi. Andan o'tib, bu jag'i qanday bo'ldi? Bu hojatxona. Hojatxonasi. Daratxonasi ekan. Hojatxonasi. Отделка qilib, chiroyli qilib, tahoratxona, dushovoy qilsa bo'ladi. Zapas yeri bor. Yaxshi. O'ta yaxshi. Yemi, hurmatli ko'ruvchilar, büyüt bardiq bölmelerini aqrinliq bilan ko'rsatib chiqdik. Endi sizlarga baholarni bilib beraylik. Bahosin qancha deb o'tasiz? Endi xudo xolasa 120 ming dollarga hisoblab so'rayapman. 120 ming dollar. Endi buni orasiga varianti qanday?
bitta yer uchastka bo'lsa, baholashib, yer uchastkani orasiga qo'shib yuborsa bo'ladi, baholashib. Bir yaxshiroq mashina bo'lsa, bir uni ham hisobga olib, shu avval savdolashib turib, keyin kelishgan savdoning ichidan sizlarning narsalarni baholashib o'rtaga qo'shishimiz mumkin. Yaxshi, tushunibdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yaxshilab tushundingizlarmi? 120 ming dollar kema bor dedi. Agarda almashuv yo'llari je bölüp төлөө мөөнөттөрү боло турган болсо, сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Almashuv жолдоруна уна машина сунуштасаңыздар болот, анан бир чек жер сунуштасаңыздар болот экен. Анан жалпы суммадан ошол чектин, жердин, машиненин баасын бычып, ошонун кемитип койсоңуздар дагы болот. Негизи варианттар бар, сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Вариант десе жанагындай жарымын берип, жарымын бербей кое турган, кийин белгилүү бир убакытта берейин дегендер эмес. Вариант болгону жерге, унага. Анда эмесе, урматтуу туугандар, сиздерге насип кылсын. Биз видеодо бүт бардык бөлмөлөрдү көрсөткөнгө аракет кылдык. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, дарбаза жасалыптыр, дарбазадан кирген жер стояшка болгон, бүт бардык баса турган жерлер стояшка болгон. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, болгону мына жерде бактын орду гана калтырылган. Кааласаңыздар жер жемиштерди, болгарский помидор, бадырың, ушундай нерселерди эгип койсоңуздар дагы болот. Суу кең экен негизи. Анда мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Эсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келсеңиздер болот, урматтуу туугандар. 6 сотук жер тилкесиндеги үйдү тарттык. Айланасы бүт песка блоктор менен курчалган. Негизи мечит, мектеп, бала бакчалар барбы? Жакын элеби? Мачит энди 100 метр янымызда. Yangi tushgan machit, mahallani machiti. Жана башында көрсөттүк, birinchi ko'rsatilgan. Endi bu yerlar endi razvivat bo'lib kelyapti-da. Mana maktabga, bala bog'chaga davlat yer ajratgan, xudo xolasa bitib qolsa, bu maktab ham 100 metr, 150 metr chap tomonimizda. Tushundik. Xudo xolasa bitadi bu ham. Маршруттук каттам каттабайбы? 354 kommunistdan Shaytepegacha boradi. 316 deb Kermetodi marshruti bor. U ham Teshiktash bozoriga boradi. Ular har 40 minutda, yarim soatda qatta uyda oldidan hammasi o'tadi. Mashina gavjum yo'lda. Yaxshi turbayбы? Endi udobniy narsalar ko'p. Ko'p, Sentrga borish juda udobniy. Bu yoqdan chiqsangiz Zapotniy bilan shaharga kirib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqdan borsangiz Gorgay bilan shaharga kirib ketsa bo'ladi. Объездный yo'l bilan, объездный. Yaxshi. Yo'llar toza, tekis, unaqa tosh yo'llar yo'q. Mahalla asfalt. Hurmatli ko'ruvchilar, bardıq shartlari bor ekan. Qizil kitobi bor, dokumentni tasdiq qilib berasiz. Tayyor, meni nomimda kelishsak, shu boramiz, dokumentga qo'l qo'yamiz, bo'ldi. Hech qanaqa masala jaralmaydi. Masala yo'q. Yaxshi. Yo'q. Mana hurmatli ko'ruvchilar, biz anda bul chiqarishda jintықтадық, esin номер ekran астында qamtirat, chalыңызlar. Sizlarga nasib qilsin bular ko'rgu. Jalan gana жақшылық іштер болсын бұл жерде. Alhamdulillah.